ahee la nkoka hi le endhawini hala ku na diromu leyi Sekeni Resort hi rhanga hi ku hakela ti-bills ta vanhu lava nga hi nyika timali sweswiya swa tolo loko mi lava ku joyina vakhandli group mi ni kumaka 076 566 1277. Vakhandle Group lowu i ntlawa lowu nga ku heleketaka evuwiseleni bya wena hi ndlela yo hlawuleka. U nga ha tlhela u vuyeriwa wa ha ri kwala emisaveni. Swiyenge swa Vakhandle Group swi katsa leswi: muganga basic laha u chayelaka hi ntsengo wo sukela ka 110 rand. U kuma tende 100 wa switulu, mobile toilet, basic sound system, tihunyi na 5000 rand. Muganga premium u chayela hi ntsengo wo sukela ka 130 leyi ku nyikaka 10000 rand. Muganga super premium ya ku nyika 15000 rand yi tlhela yi ku nyika vanhu va ntlhanu vo pfuna loko u joyina hi mali yo sukela ka 150 rand ntsena. Muganga cash only benefit u joyina hi mali yo sukela ka 110 rand loko u ri xirho u nga engetela 50 rand ntsena. U joyina muganga unveiling benefit vuxokoxoko byi le ka 064 755 5674 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za. rhumela rungula eka info@vakhandlegroup.co.za. Vakhandle Group, we are family. I want to comment on this issue ya Benny Mayengani na Mr Post, but precisely ka live leyi nga va na Benny Mayengani ku ze ni nga vangi live hi mhaka ku a na ha ri busy hi swin'wana na swin'wana. So lexi humelelaka hi lexi, if you listen to that live, it's a promo for album leswi nga kahle for un'wana na un'wana ku a ti promotela album ya yena, but this promo it's based on character or musical assassinations of other artists. Mava ku lava n'wanyani va nga si humesa bla 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 a va tshika va xongorhangani va nga hatla va humesa va Oscar Makamba va nga hatla va humesa va ti pfunini. So it's based on that. Vanhu vo ka va nga tshama va humesa hi nga katsa va Solly Makamba, those are not the relevant factors to the Benny Mayengani. The relevant factor in Mr Post is like he's feeling good, this album will be great. Man, this is so yeah. So loko u yingisela with a different ear, you hear ku ichuwini. Like for me, he's giving me that vibe ya ku ichuwini. Ku anse tshama ni ti themendela. Reason ya ku u nga ti themendela i mhaka a wu swi tiva ku yaba. I mention na album ya ku fana ni Heavy, which was a trash album. He knows that himself as well. That's why loko a vuye hi volume a ku Malambani, tiko ra ka hina, Jesu va matiko, le Testament album ya Testament I am Twendolovani mara ya liya. So he is giving you that vibe ya ichuwini because it's just assassinating Mr Post. You go u swi koti ku yimbelela faka ti full stop, yimbelela faka ti what. He's giving me that thing or he's scared. This time around Benny Mayengani is so scared, and leswi u endlaka ka chuo i mhaka ku i participate ngopfu ka ti-albums to talo na va dlanya ka vanhu va Xikwembu. N'wana wa vanhu va yuziwa xama yu hawa va nga hakeriwi leswiya i dlawela ku se yi le kusuhana na mkhulu phela. So if ana participate ka a promota nyakanyaka leyi nga laha hinkwayo, like to be honest, la hi veni ni honest hi swin'wana vanhu va Xikwembu. So he's giving me that vibe like swi ni tikela na ku hlawula risimu and Benny Mayengani swa ku ya nga themendeliwa hemba mara a ni hi nangu tiva. So in all fairness, let's give him an ear. Ya judge album based on what they delivered. Swi nga endleka album yi ri too good, but byi fika byi endla ku album yi nga bi because of this expectation he's trying to create. His album is better than Tiba Ben, his album is better than Malambani, his album is better than Valongolokile, I mean Tintoma. Leyi nga na Valongolokile swa ni fanele vito ra album a ku ri Tintoma. My twist is so Mar, if you listen to him, the way he's speaking, it will win. Because there is nothing he says other than poking Mr. Post. The other Mr. Post. So Mr. Post was giving him like a very silence energy, like he was not saying anything. But now he decided to go live. I have a love life. Ile phulwini makubona muzukisa again. I have a love life. Live ita yena.
hi ti-tower leti nga le ku ti akeni is now falling into the arena because his relevance is very important to Benny Mayengani. Leswi a ti miyelelini phoza wa vanhu a endle kahle leswi a no swi vula hi mhaka ku ni chava ku bifa hi phoza a ku na xixa nyuwani phoza a nga ta xi vula hi mina xi nga ri ku kona public a ku na xixa nyuwani a nga ta xi vula hi mina phoza a nga xi vulanga ka Benny Mayengani ka Manyangasi ka Damba vakhegula so a ni chavi mi leswi and loko o ni bifa a nga va a ni endle munhu xamu a futhi swi swa na ku xisa ha beef ya kurisa munhu va ko van'wani va tivaka va tiva fana vo Oscar Makambe ku before se tinqambi ta serious sweswi na le ka hina ku ve a va lo duma kaya ntsena ma swi twisisa so ya i jaha mito hi mina mhaya va hi mina jaha ri kula mbaca hi mina hambi wo kwata va lava wu lavi ta ku pop